Yes, katwanya tubifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha. Kuri ubu twumva amasaha yo ku igicamunsi cy'umugisha. Kuri ubu twumva amasaha ya nimugoroba, birasa guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki rwose zigera kuri 19 z'ukwa kane 2025. Bwana Kalimba Aimable, igicamunsi kiza. Igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha bwana Moses, igicamunsi cy'umugisha ku bakunzi ba Dunia Nikote TV. Yes, bwana Kalimba Aimable, ngira ngo turaza kuba twinjira cyane muri byinshi cyane bigiye bitandukanye, birimo amakuru akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi, dore yuko rwose ahitwa Gitega na n'ubu ivumbi rigitumuka. Amenye ko harayihumvikanya amasasu muri iri joro ryakeye. Igitega rwose bwana Moses, abakunzi bacu bahereye hariya mu bice bya Gitega no mu bindi bice bihana intera na Gitega bakomeje kutubwira yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera, kandi ari nako bikomeje kugenda bikomeretsa benshi cyane ku ruhande rw'abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Yes, birumvikana tugiye kuba tugaruka cyane kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, ariko mbere na mbere tubanza gusuhuza abantu badukurikira baba bari mu bice bigiye bitandukanye. Ngira ngo tuguhaye ikaze, wakinjira usuhuza abantu kugira ngo ibi bintu tuze guhita tubyinjiramo gatatu. Reka mbanze nsuhuze abakunzi bacu, inshuti magari, inshuti z'akadasohoka ziherereye mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba bwaryo, mu mujyi wa Kigali kudeshapo. Rwose turabakunda cyane, niyo mpamvu tugaruka muri studio n'icyitwa amakuru abadasanzwe utasanga ahandi uretse hano kuri Dunia Nikote TV. Hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndakurekera abarundi bawe. Bandekere. Ndasuhuza abakunzi bacu bari mu gihugu cya Uganda, Kampala, mpera kuri Mutiganda, Jihadi, n'abandi batandukanye barahari. Mfiteyo mu mama witwa Muhongerwa, yambwiye ko ariko hari abatanamu nabonye, hari umutanamu rwose bita Mama Keza, aho uri hose unyumve rwose ibi byifuzo byawe tayari rwose byubahirijwe. Amen. Dukomeze cyane rero. Yes, reka twikomereze. Ngira ngo mu gihugu cy'u Burundi abantu badukurikira bari muri Coline Mujejuru, hari abadukurikira bari muri Coline Munanira, hari abadukurikira bari muri Coline ya Tongo, hari abadukurikira bari muri Coline ya Mulangara, abadukurikira bari mu makorina agiye atandukanye. Tubahaye ikaze by'umwihariko Gitega, Bujumbura, Kirundo, ahitwa za Ruyigi ndetse na za Gasorwa. Tubahaye ikaze hano kuri Dunia Nikote TV. Bwana Kalimba Aimable, ngira ngo wakinjira na bimwe mu byo tugiye kuba tugarukaho kugira ngo ibintu tuze kuba tubyinjirana. Bwana Moses, ngewe ikimbitse ngiye kuzana ni ubusesenguzi bwimbitse, kandi ni ubusesenguzi buseguye icyitwa ukuri kudasanzwe. Bwana Moses, turagaruka ku cyitwa abategetsi cyangwa se abayobozi ba kino gihugu cy'u Burundi bakomeje gushwana umunsi ku munsi, aho biri kuvugwa yuko abagera kuri 16 bakoraga mu nzego zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi bamaze gutabwa muri yombi, abandi bakamburwa inshingano zabo. Turagaruka mu makuru adasanzwe ku ruhande rw'icyitwa abasirikare bari kurasirwa mu ishyamba ryo mu Kibira, aho igihugu cy'u Burundi gikomeje kubirikira kuri kimwe mu bihugu bituranye n'igihugu cy'u Burundi. Nyamuneka byose turabyinjiramo ndani kwa ndani. Tugaruke ku cyitwa imbonerakure zikomeje kongererwa imyitozo, ndetse n'ino FDLR nyamuneka ikomeje kugenda yikomwa cyane namwe mu banyepolitiki bavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Tuzanye icyitwa ubusesenguzi bwimbitse kandi buseguye ukuri. Bwana Moses, ayandi makuru nayo ufite rwose tuyinjiramo nayo tuyasesengura tuvuga ukuri. Yes, urayavuga pe. Gatanu kuri kagenzi kako. Bwana Kalimba, turaza kuba tugaruka kuri byinshi cyane. Turaza kugaruka ku masasu yarayumvikanye Gitega, turaza kugaruka ku kijyanye n'uwitwa Nuza Leveriyo Ndikuriyo, imodoka ye yavaga i Bujumbura yerekera Gitega nayo iza kuraswa amasasu menshi. Turaza kuba tubikomozaho kugeza amadinga n'abayirashe imodoka ntibari bagaragara. Gusa Bwana Kalimba Aimable, mbere yo kugira ngo twinjire muri ayo makuru, ndagira ngo tugaruke gato kuri FDLR mu gihugu cy'u Burundi.
zamaze guhabwa intebe niwe ubitangije rwose ucotora uvuga ku kintu cya FDLR kandi urabizi ugeze hano nanjye mpita nanzika nagira ngo ibintu byinjiremo ese kugeza amagingo ya FDLR niki kintu kirimo kiratuma abaturage Moses nshingiye ku kuri gushingiye ku sesenguzi bwimbitse kandi buseguye ukuri ahangaha Bwana Moses yego ni FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994 ikoze jenoside yakorewe abatutsi ihungira ku butaka bwa Kongo yego imaze guhungira ku butaka bwa Kongo twarabibonye ibyo abategetsi ba kiriya gihugu cy'abaturanyi bacu Kongo ibyo bakoze mu gushyigikira FDLR duhereye ku ngoma ya Mobutu Sese Seko wa Zabanga tukagera kuri ba Kabila ndetse ko Kabila we wenda agiye abihengeka ukabona yuko azanamo strategy zo kurwanya no FDLR ariko nawe agashyiramo utuntu navuga yuko tudafite imbaraga zikomeye cyane mu kurwanya no FDLR ibi rero ntabwo ngira ngo ntinde cyane ku banyepolitike bashyigikiye FDLR mbere y'uyu mwaka turimo 2025 yego ndavuga ku witwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Muhuza n'uwitwa Evariste Ndayishimiye cyane uyu Evariste Ndayishimiye yararebye aritegereza kuko buriya yabayeho n'umusirikare uyu yabaye mu mashyamba cyane yabaye mu mashyamba cyane ni n'umuntu wakoranye na FDLR cyane yego azi yuko bano bagabo barwana nk'abiyahuzi kuko ntacyo bahomba FDLR kumubwira uti nkize amadolari 100 kuri konti yawe amadolari 100 yego FDLR ukamubwira ati ngo ha misiyo yo kujya mu kibira urarwana ushobora gupfa cyangwa ugakira n'ubundi arabizi neza yuko yavuye mu Rwanda akoze amakosa ntazasubira mu Rwanda biragoye arabizi neza yuko aramutse atakurwaniriye wowe umucumbikiye wamwirukana yego ahita arwana kandi akarwana na intambara yayindi nakwita yuko ari ubwiyahuzi FDLR rero aka kanya ikomeje guteza ikibazo hagati mu butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi cyane kandi ari nabyo twibandaho cyane tutibanda ku mbaraga cyangwa se ku ntege nkeya za FDLR twese turabizi kire kutari umunyarwanda cyangwa se utazi FDLR ni iki yes birumvikana ngira ngo ni FDLR kugeza amagingo nanjye nagira icyo nongeraho by'umwihariko mama ntashidikanya yuko ibangamiye abaturage hano mu gihugu cy'u Burundi ibangamiye abaturage kuko nk'ubu hari agace bivuga yuko yego kahariya mu Kirundo bivuga yuko kari karimo abaturage bakekwaho yuko ngo bari kwifatanya na Red Tabara urusaku rw'amasasu rwavuze n'abasirikare bishoboka yuko ari aba Red Tabara bagerageje kurasana n'aba ba FDLR bafatanyije n'imbonerakure bivuga yuko ari havanzemo nk'abasirikare nk'abatandatu ba FDN b'igisirikare cy'u Burundi ariko ino misiyo ni misiyo yari yahawe aba FDLR ibi rero n'ubu haguyemo abasivile bajya kuri 7 yego ni ibintu bikomeje kugenda bibabaza abaturage b'igihugu cy'u Burundi aho bari kwaka impuruza bavuga bati rwose mwadufashije mukatuvuganira mwadufashije rwose ibi bintu bikomeje kuba mu gihugu cyacu bikareba yuko byahagarara ibi n'abanyepolitike bavuga rumwe n'ubutegetsi na Evariste Ndayishimiye baravuga bati yego Evariste Ndayishimiye nubwo turi gufatanya na FDLR ariko ibintu dushobora kudushyira harindimoka abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe rero bumva babonye icyuho cyo kumuvuga yes twikomereze ngira ngo tugaruka ku kijyanye n'umutekano muke wakomeje kugenda uvugwa mu bice bya Bujumbura kugeza amagingo ikomeje kugenda ibagatera Nzamba Kanyina wa Nzamba imodoka y'ubitwa Reverend kuri yo yarayirashweho amasasu menshi yerekeza hitwa Gitega Bwana Karema Aimable ese nkuko tubivuga abo bayobozi barimo bitwanda kugarikana ba Reverend kuri yo baba bashaka kwicwa ku ruhande Rwanda kugarika Reverend kuri yo abangaba kwicwa byo Bwana Moses yego ni ibintu bishoboka cyane ko ngiye nkurikije systeme politique uno mugabo witwa Evariste Ndayishimiye ari gukoresha anafite rega anafite ikintu cya mbere afite icyitwa nepotism akagira ikintu cyitwa selfish akagira ikintu cyitwa divide and rule yego divide and rule ibintu by'amacakubiri yego ni umuntu ufite politique zigera kuri 3 akaba afite icyitwa divide and rule akaba afite icyitwa nepotism akaba afite icyitwa selfish urumva ako kanya tayari kuba utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe cyangwa se kuba ugaragaza ingingo zirenga ebyiri zigaragaza yuko ibintu ari gukora atari kubikora neza yego
cyane n'ubutegetsi tuzi bwa hano muri Afurika, cyane cyane muri bino bihugu bijya hano muri Afurika y'Iburasirazuba no mu bindi bihugu bitandukanye byo muri Afurika byari mu burengerazuba bwa Afurika n'ahandi hatandukanye, turi kubona hari ibibazo. Yego, umunyapolitiki yabonye utavuga rumwe nawe aravuga uti ngewe gahunda ifite ndamudorogosha mucishe ku ruhande cyangwa ndamunyorosha mucishe ku ruhande. cyangwa aricyo kintu kirimo kirakenerwa kuri abanyapolitiki babiri bivugwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa koko bwa Moses. Ngewe ibi bintu tubigarukaho buri kanya, ngewe mba mbisesenguye kugira ngo tutitizimba mu nkuru ngo tuyitindeho cyane, tugiye kuyivugaho twanayivugaho n'amasaha 8, ariko ingingo zigera kuri 3 nguhaye. Uwitwa Evariste Ndayishimiye afite yitwa divide and rule, amacakubiri. Iyo yonyine yakurangiza. Avangura akarere, avangura amoko, uri kubyumva? Mutavuka mu bwoko bumwe, mutavuka mu karere kamwe cyangwa se mu gice kimwe yizeye yuko ngo gishobora kuba cyavamo abantu yizeye. Ibi bihuzwa n'ubutegetsi bwabanje mu mwaka guhera mu mwaka w'1900, wenda duhere mu mwaka w'1970 hano muri za 79, witwa Juvenal Habyarimana ayoboye igihugu cy'u Rwanda. Mwagiye mubibona politiki yagiye akoresha. Juvenal Habyarimana politiki yakoreshaga mu gihugu cy'u Rwanda neza cyane, wagira ngo witwa Evariste Ndayishimiye ni impanga ye, niyo yagaruye, wagira ngo ni umuzimu wazukiye mu witwa Evariste Ndayishimiye. Urumva, nepotism, selfishness, ni wa muntu ushobora gufata amafaranga azashyigikira igisirikare cya FDNB agahita yafata akajya kuyashora mu mahoteli, akagenda akaguramo ibibanza muri Amerika, akubaka inganda muri Amerika, akubaka inganda mu Bufaransa. Urumva yuko ibyo bintu byose, uramutse uje ugaragaza ingingo z'uko ibyo bintu uri kubibona cyangwa se utabyishimiye, tayari rwose atagushyira ku butaka. Reverend kuri yo n'abandi batandukanye tutari bugarukeho, mu gihe gito uraza kubona ibiza kubabaho. Ariko nabo baraza kumuyiga kuko narega bafite ababashyigikiye. Kuko Reverend kuri yo aka kanya njyewe nkurikije igihe nahereye numva amakuru ye, buriya Evariste Ndayishimiye amaze no kumenya yuko abantu bamenye amakuru yuko n'umugabo ashobora kuba yakwicwa, abantu benshi babimenye. Harimo n'imiryango ye yakomeje kugenda yandika ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye itanga impuruza, n'abandi batandukanye uyu Evariste Ndayishimiye yagiye afata, biza guteza ikibazo hagati mu butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Baravuga bati ariko aba bagabo dukomeze kugenda dufunga imiryango yabo, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwacu bakaba bagenda batanga ingingo zigaragaza yuko turi gukora ibintu bitari byiza bishobora no kudushyira harindimuka, dushatse twahagararira. Urumva yuko niyo mpamvu ikomeye cyane ikomeje gutuma n'ubundi we n'abagabo kwicwa kwabo, niyo bakwicwa ntabwo bakwicwa nonaha. Birumvikana. Ni hahandi umuntu ashobora kukaraga nk'akamodoka avuye n'iwe yafungura n'igipangu kandi igahita imuca hejuru, nibwo rupfu wenda yapfa. Ariko apfuye yiyahuye, yapfuye agonzwe, mumenye ngo yishwe na Evariste Ndayishimiye cyane rwose. Ni ukuvuga ngo rero arega bashatse no kumurogoya miliyoni kuri yo biranga, yagiye anabigarukaho cyane, arifuza aravuga ati njya witwa Evariste Ndayishimiye yarandodze, ati yarandodze rwose. Reka twikomereze, ngira ngo ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi rwose bitangazwa. Tugaruke gato by'umwihariko Bwana Karemba Aimable ku matora ateganyijwe muri iki gihugu mu mwaka w'2027, ayo mu mwaka w'2025 akaba ari ay'abadepite. Aya matora hari umuturage nagerageje kuvugana nawe uri hano za Bujumbura, umwe mu bantu bakoze muri politike mu gihe cya Babunyoni bari bayoboye polisi n'igihe cya Nkurunziza. Ni umusaza, ambwira ko bigoye cyane kugira ngo amatora ace mu mucyo, ashobora guca mu mucyo haramutse habayeho kudeta. Ese nawe kudeta mu gihugu cy'u Burundi urayibona? Bwana Moses, icyitwa kudeta, kudeta yo nta nubwo iri igihe kera. Kuko Evariste Ndayishimiye ikikubwira yuko ari kwikanga kudeta. Umunsi umwe, iminsi ibiri, ntushobora kumva atahinduye abari bashinzwe umutekano we. Ntushobora kumva inzego z'ubutasi z'igihugu cye hatari abayobozi runaka bafunze cyangwa se bakuwe mu nshingano zabo. Aba bakuwe mu nshingano zabo, biravuga yuko n'abakurwa mu nshingano zabo muri kino gihugu cy'u Burundi abenshi baba batemerewe no kujya hanze y'igihugu cyabo. Bariya bagabo ubona bose bakuye mu nshingano zabo, abakoraga muri nzego z'ubutasi, abakoraga mu nzego za gipolisi, mu nzego za gisirikare,
abayoboraga mu buryo butandukanye badepite senators benshi bagiye bamburwa inshingano zabo basubizwa mu buzima busanzwe, ariko bagategekwa yuko nta n'umwe muri aba bambuwe inshingano zabo wemerewe kujya inyuma y'igihugu. birumvikana baba bacungishijwe ijisho. Baba bacungishijwe ijisho. Birashoboka yuko rero kudeta ishobora kuza kudeta Moses ahubwo se ubu n'umugabo ntibabona mukwiye kudeta ntabimenyera umugore we kandi ari we uyoboye. Ubanza ariyo mpamvu udufaranga dufasha ducisha ku ruhande avuga ati n'ubundi ibintu ntago amazi se yayandi. Ati birashoboka ko nshobora guhura n'igikaga gakomeye cyane. Ku ngingo y'abanyamurenge rero n'ubu bakijyanwa mu gisirikare. Ingingo y'abanyamurenge bakijyanwa mu gisirikare yo rero ku gahato ukuntu ibintu bihagaze. Abanyamurenge impamvu bari kujyanwa mu gisirikare ku gahato harimo gutera ubwoba abaturage batuye muri biriya bice bya Sanje na Remera hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo ngo badakomeza guhungira mu Burundi, ariko nta n'icyo banahunga. None se aho bagiye ko bicwa bagafungwa, abenshi barabatwara mu gisirikare kugira ngo babagire ibikoresho byo kuzaza kugaba ibitero muri iriya misozi ya za Minembwe na za Shabunda, kuko aribo bazi aho M23 ndetse na Twirwaneho bihishe. Ariko byose biragaragara yuko n'ubundi Evariste Ndayishimiye yamaze kubona yuko ibintu byamaze kumurenga biramuyobera, ahubwo icyo ashigaje ni ugukora ibikorwa byo guhohotera, kandi ibi bikorwa bikomeje kugenda byamaganirwa kure. Nagiye mbona amatwita y'abanyamurenge bandika bavuga bati rwose ibintu Evariste Ndayishimiye akomeje kudukorera ntabwo tubyishimiye, abasore bacu inkumi zacu barimo barazijyana mu gisirikare ku gahato. Ni hehe wabonye umuntu wamujyana mu gisirikare bamusanze mu nzu bagaparika imodoka ku muryango we bagahita bamuriza nkaburiza ibitoki Moses. Iyo ngingo iyo nyigezeho njyewe ngira agahinda ndababara cyane. Yes, Bwana Karemba Aimable, ingingo ku banyamurenge batugezeho bwakira bugacya kuko ni byinshi bakorerwa hano mu gihugu cy'u Burundi, kandi bitari byiza n'igihe bajya bashyira amabariyeri menshi cyane hano mu nkambi za Kasogo n'ahita za Ruyigi bakabamirira nabi. Ngira ngo dushatse twanasoreza aha ngaha kureka tukajya gutegura andi makuru. Yego urakoze cyane Bwana Moses. Yes, bakunze mukurikira Duniani Kote TV, namwe reka tubashimire, murakoze cyane.